wakwa baby me Adom TV Badwam na o hwanafe no wabeka yensa news no ye wie de adu so no de bonkrata no na fe online stories na abeka yensa no ti ada sipi emra wonya hwe ni tewu ti we ni mutewu ansa na wo pia na e wapi incoming besmark akosi ensia enso ayekra do ha be mapa me mo akwaba afia mejoso e bibia boko de nyame adom ade pasa chie ne ne bosome nkron ne de toso biensa ne de na so bo ade ne de niye ene ne toso na hwem da so kwasi ada o okode sem na so brante ma fie toye no me nda ne kwasi ada nyina kwasi ada ne fie na no ode dodo Saturday no so ye adwuma ne o wa no weekend ne nyame ye na adwuma no pa otosa na me tete kwasi e betwa kusi November o I want to the hiansi e benya chinye but nyame so nim de oye nti obehwe so obi enkwa huye so e ba sa fie ye esi ne ma ne ehuna ma ne o ene mesi da so semu be ne da ba time for ni teacher o ma wo no ade ya semo nti asa ti kakra bi arko semu na na nti sa season we ya hatata ne ma sa wo kakra no wayi from afam na inso ne sone a yempe ayi ni Beyonce first no na ye wo ayi wo fie about time dem ye sure so mu da so wo nye de dry nkwada ne na ne ma no yempe bi wo ho aha nti wo kan se kura de abesie e ma no draw so no so onze nti me ngo papa tem so ya to fa yon to ase na infections bi o ho akuna ma o ti sa ngo ye de ngo we are now say bomb ni hit na bomb yi or how be the free mu no so what you say e ba sa wo hia iron na hit no na dey atwase and it say all too high hia high we dey say all the tone na na afaye sa bo no e kakra be hit ni kan kakra no okay ti anya ne sa nso na kom de ni nkyeremu ena nam so asemba na so wan nkyeremu yi a nipa to an be so afia kan sentry ayo to look kakra be e hye bia na dey the way to odi na sa awode koto ha na afi bia sempo froba ase ni po nkoto ni nyina wase no pe utu ni nyina so afine so nye bad say bia hye o nyame adom se wa ohumi ahu se bibia ye kama radire ne ade ya hyase yie pa anti no enye eja ye ho would be for fu ayo ofa fu asa ono be hawo daily guide oh, if you are a mere Wahano, I'd rather you say a friend prosper no co school or Amstead. Former UCK. Says you school comfort. Yeah, branch here. But me have video and say, oh, didn't mom would be anti me Russian fence so no be so Jania penetrated because as about why a baby can yes. Yeah, the work for school say could share the head work of school comfort and one of the man. Oh, no, say a can't school. Yes, a can't school Brabon. I come in the best of 3-4 years ago. ABC the same school sir. Oh sir. On a junction no obodam. Oh. No see school comfort sir. But and dambo ne be me yi free school na. E ni ko fie. But sabi dambo. Yo ni hu na de. Da so ho. Nipa bo anu abo. Esra mu. Ye ma ye nuanom. Ko school amunya very careful. But at least say o say ye ko school so a ye pay attention to details. Evia okwa for example Amsterdam. First na ke friend no Jama group. So, into kwado nim say what joining Jama group. Then you see obi be a friend say Igwe. Ona ye penny ana otu like yes. What I say. And abranti make us say fear so about them. Na onimu say there's a spirit backing Jama no mo ye no. On your core first year na level 100 now join office a Jama on free SHS number year Jama but the do baby almost na ho ke kan kwan me so we be we so I think say level 300 or so ne yen Igwe a honum na rituals bi e be sha ase abam na we be UCK wona esuba tank se bi e da honum the friend na do jesum say omyenko nienko twa akoko moja mfa nsu because Igwe na ya ye no no ne ho amamre ni ho amamre and abrante na nsunsu mo fom ti e fa ne se afana akotwa nsu na onim so ko no onim nsu no odon de edi wakotwa akoko moja agu kwa ye ko no enye careful yes e be join groups there but ye pay attention to details kwasi ane na de me ba enu preaching wo sorry reverend tete e kan
on say ye ko ye ba nyina no so wa ma moja no wa ma na nwura wo ho a yes obi kura be hu achia wo oh yes and no kwasi ahumanya wo nam de wo ye but sem fato ho bi akwasi achia wo wonim say no man chia wo say kwasi chia wo but e bia so sunsun nya de na dom moja no nwura wo ho a GBB ha genom ni ade nti bia ni so ho ensuo kura wo di dwa ye ofi ensuo ba ensuo ni be bi efiri a aba bedu o pipe no mo ti moja no ye try ni ma bi wani na ho mu me nyina ye ni na ho ye nyi nipa ni bebre bibia tumi ye bibia tumi si mu me hwe ho yie hwe be bia wo free na wo wura ba bia wa kai wo nchi no wa hwe de abrabo a wo bebo school comfort and can say What school say my it's any say me school fetish priest anyway fi baby ana say na abra usme won say won en say den libie no so no man attire fetish priest no I was a chief priest and fetish priest ti shano so a chief priest and fetish priest chief ni kura no de kura chen fetish obode dam yes remo so yes remo suatra na ya edos and when we so be ye ntu so ye wo so baby a wo free wa nipa na akra wo mo ho ban ti mo mi anhwe ye ho ye na busuanfo hwewa tetewa de wa kusku ya benya so fa so be wie school na at least obe ye adwuma bia ya abusua no ese school bokura wa nwene campus na fie so what is certificate nyina na asasa ma no ye de hwe no fie ni ti tete am kase chief priest ni kusku ya hwe ya hwe mom ye chief priest ni title ketua bia ya no de no yes o see can SRC president it tells you crofo na no you different yes e ko na unya SRC na we a un first amunsusu wa brabo boko we ya ni hwe ko jimidin oya fe wo we se na kano na se no ho yira no ohu ba bi kura won fa se wonwura na obi adwan because se e ka wa so e betumi show ti obi antumi nyi e bi me ka tare a show so kura ni enija enye yonko so ko bi jeju ni ma be na yede ha FNT student fetish priest killed by fire ewo daily guide abokata emu Mahama attacks Nana judges. Zongo Inner City's Health Outreach launched. Your prayers gave me victory. I need more. Dr. Alhaj Mahmoud Baumia. Alan speaks tomorrow. Daily Guide. Daily Graphic. Probe committee to invite IGP for questioning. Smallholder farmers benefit from $69.7 million project. Expect more rains up to November. Ghana Meteo warns. Labour Commission directs SITAC to end strike. Eric Nyamiche inducted Pentecost chairman into Osechwa another 4 years. Akra Nyame enka na enyema nyina nwie peyo emfama. Daily Graphic. The Chronicle. Assassination attempt fails. Small-scale mining project boss recount how he escaped death by hair's breadth in Boga. Ghana scores 86.69% in the online security global cyber security index. Bank of Ghana acted within the applicable laws. Prempak. Mahama pledges to appoint NDC lawyers onto the bench. The Chronicle as soon as we no pay. The Financial online. No security personnel left Jubilee House over unfair treatment. Presidency. Ghana poised to tap into $34.1 billion global salt industry. Jinapo. Ghana car registration open to all from today, as only 87 public sector workers registered in 5 days. Cybersecurity Authority records 41,285 contract. Dr. Entwibu Esiakon. The finder. You fancy her na online so badwamonline.com and some no ahodo no be e wo ha na brema kwan na de bonkrata no ye de ACA akwasi ensiafia mankwata maklo na ye de bremo ye koyagudie mu nsam Professor UK Wallace ba wo wie pe ene ye hwa Apollo na awotwe mu Apollo abapa anti no ne health tips ene ye di hu komo ne na awotwe mu nyina nti ya mafidie ne na ha sister Sandy B ye guy de ahosepe ebeto aso asemidi ka wo na fim pensim mu abanti mu afidie ne na ha ye da se ye kwaba.